Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kw'igenekerezo rya kabiri Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza bijanye n'amakuru makuru akomeye arebana n'umutekano mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, aho turuze kubabwira ko isasarambwe zamaze gusubizwa inyuma ku ntero birometero 5 neza ku gisagara cya Uvira, aho bari bakomeje gusatira ibiro kandi bikaba bihise bifata indi shusho ikomeye nyuma y'uko yase ndetse na Sadeke bongeye guterana hareberwa hamwe icyakorwa kugira ngo ibibazo bikomeje gufata indi ntera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu karere bibashe kuba bizarangira. Muri aya makuru turaza kwita cyane ku bijyanye n'operation ikomeye yakozwe, turaza kurebera hamwe operation Fraude Silencieuse ndetse turebe uko ibi byagiye intambwe ku yindi duhere ku bufatanye bwa Commandement Region Dore East nk'uko urupapuro rwanditseho amakuru rumaze kutugeraho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na compagnie de reconnaissance rapide ndetse na camouflage thermique, bikaba bihura neza na tactique ndetse na vision nocturne bijyanye na drone de barrage électronique biriko biragenda vyifashishwa muri izo operation za infiltration nocturne, ndetse turaza kubabwira bizwi nka fils de version kugaba igitero cy'inyuma gihisha igikorwa nyamukuru. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa, ibi bikaba bihura neza n'amakuru tugiye wagizeho ajyanye na systeme de communication cryptée itumanaho ritari kumenyekana ririko rirakoreshwa n'isasarambwe bijyanye na fréquence de sécurité numérique, aho FDNB itari kubasha kuba yakomunika neza nk'uko byari bisanzwe bijyanye n'ibyakozwe n'isasarambwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na arme intelligence nk'uko bigaragara, bikaba rero bihura neza na n'ibijyanye na matrique électrique na arme silencieuse. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mitrailleuse regare ndetse n'ibindi bitandukanye, biro kandi bikaba bihura bikomeye na analyse stratégique militaire. Turibuze kugaruka muri aya makuru mu buryo burambuye tubabwire icyo abasasanguzi batangaza. Mu yandi makuru turaza kwita bikomeye kubirebana na Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe wa leta n'intwaro rusange ya Kongo, wamaze rero kuba yamenyekanwaho ko ari mu buhungiro, bikaba rero bijyanye n'ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu. Turaza kandi kureberamo ibikomeje kugenda byibonekeza ku ruhando mpuzamahanga. Turaza kwinjira mu cyumba cyateraniyemo inama nkuru yahuje perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse na Emerson Mnangagwa uyobora Zimbabwe n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho bahuye baganira ku bibazo bikomeye bya leta n'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kurebera hamwe ingingo ku yindi ku bikomeje kugenda bitegurwa n'aba bakomeje kugenda bagerageza kuba bakemura ikibazo mu buryo bumaze igihe kinini bwaraburiwe igisubizo. Ese ibyo bari gupanga biraza gutanga umusaruro? Ese ni ibiki birategurwa gute? Ibi byose uraza kubana natwe mu minota itarenze 17 isigaye tukubwira ibiriko biragenda biba mu buryo burambuye, kandi turahagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba ari naho tugiye guhera. Reka turambure inkuru yacu, kwibutse niba ari ubwambere dukurikiye icyo ndasabona ibiyongere ngo batazongera guteba kubona amakuru yacu yibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangire. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu nibwo ingabo z'u Burundi FDNB zakoze operation idasanzwe ya gisirikare yahinduye isura y'urugamba rwari rumaze iminsi rukara hagati y'ingabo za leta ndetse n'izasarambwe. Iyo operation yakorewe hafi y'igisagara cya Goma cy'igisagara cya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite kandi twaboneye ibimenyetso aragaragaza ko FDNB yashoboye gusubiza inyuma izasarambwe ku ntera ingana n'ibirometero 5, ibintu byatangajwe ko bizakorana imbaraga zidasanzwe mu buryo butandukanye n'ibyari bisanzwe biba. Iyi nkuru kandi iragaragaza uko operation
yagenze, amayeri ya gisirikare yakoreshejwe, ikoranabuhanga rigezweho ryakoreshejwemo ndetse n'imvugo za gisirikare zikomeje kugenda zumvikana zigaragaza icyakorwa ndetse n'uko ibibazo byarangira, aho rero abahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba aribo batanga ishusho y'icyarangiza ikibazo. Nk'uko rero twabitangarijwe kandi twabyakiriye ku makuru aturuka ku ntwazangabo za FDNB, baravuga ko abasirikare bakuru ba FARDC ndetse n'aba FDNB bari bazindutse rero n'ubundi muri operasiyo ikomeye, ariko kuri ubu bikaba rero bizongeye kugaragara ko bamvumbuye amayeri adasanzwe y'izasarambwe yo gusatira igisagara cya Uvira. Ibyatumye hahita hategurwa kompanyi idasanzwe igomba gukora ibingibi nyuma y'aho izasarambwe zari zimaze gukora ibitero bikomeye mu bice by'ahitwa Kabunambo n'ahitwa Runingo, bigashyira mu kaga gakomeye igisagara cya Uvira, dore ko ahangaha amakuru atugeraho biravuga ko icyemezo gikomeye cya gisirikare cyafashwe cyiswe Operation Froidesse Rancieuse, bisobanuye inkuba y'agahenge, cyafashwe mu nama yihariye y'abayobozi b'intwazangabo z'u Burundi ku bufatanye na Commandement Region do East ya FARDC. Iyi gahunda ikaba rero igamije kuba yahita isenya ibirindiro by'izasarambwe byari bimaze iminsi biri kubakwa neza hafi y'igisagara cya Uvira mu bice by'ahitwa Kiriba n'ahitwa Bwegera. FDNB amakuru dufite biravuga ko yakoresheje amayeri ataramenyekana neza y'urugamba, harimo rero ibi bikurikira, aho bakoze mu wavre enterre, amayeri yo kugota umwanzi hakoreshejwe ibice bibiri by'ingabo. Ibi rero ni uburyo bukomeye buri gukoreshwa mu kurwanya izasarambwe, aho ingabo zigabanyamo amatsinda abiri, imwe irigaturuka ku ruhande rumwe irinda ahandi, bakagota bitunguranye umwanzi. Biravuga ko FDNB yakoresheje abasirikare mu mutwe udasanzwe uzwi ku izina rya Compagnie de Reconnaissance Rapide, cyangwa se umutwe ufite call sign yitwa CRL, binjira mu ishyamba. Rero bikaba bivuga ko binjiye mu ishyamba ry'ahitwa Bijojo, bakaba rero babifashijwemo na camouflage thermique, ibikoresho bitagaragara bipima ndetse binumva ubushyuhe bw'abantu batambuka, aho rero bari bamaze kuba bacekinga umutekano waha. Biravuga ko rero hari gukorwa ikizwi nka infiltration nocturne, kwinjira ku murongo w'umwanzi mu masaha y'ijoro, aho rero imodoka z'intambara ndetse zifite itumanaho ridasanzwe zo mu bwoko bwa Tactical Light Mobile Vehicles TRMV, abasirikare ba FDNB binjiye nijoro mu gace kahitwa Bwegera, babanza gusenya ibikoresho by'itumanaho ry'izasarambwe. M23 iri kwifashisha drone de barrage électronique, drone zikuraho sinyare ya radio y'itumanaho, ariko biravuga ko ibi FDNB yamaze kubivugutira umuti. Ibiro bikaba byahise bikurikira amakuru akomeye twakiriye avuga ko hari kubikizwe nka fait de diversion, kugaba igitero cy'inyuma, bikaba rero bijyana n'amakuru akomeye mu gihe umutwe munini wo basi RR wateraga Bwegera, undi mutwe FDNB Combat Engineers wagavye igitero cy'ibinyabombe ku ruhande. Bikaba rero bivuga ko mu bice by'ahitwa Kabunambo habereye ibiturika byinshi ndetse byashegeshe bikomeye abarwanyi bizasarangwe bari kubaka ibirindiro muri iyi minsi. Urugamba rwo kuri uyu umunsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 2 Myandagaro 2025, FDNB yifashishemo ikoranabuhanga rigezweho ryatunguranye nk'uko bivugwa, hafashwe ndetse agenda hagaragara ko hari bimwe mu byo izasarambwe zakoreshwaga byigaruriwe. Hari drone tactique de surveillance et d'attaque, izi ni drone z'ubutasi ziri kugeragezwa zo mu bwoko bwa MK9 Lepale BD Constoma, zifite ubushobozi bwo kumenya aho inyeshyamba zishe, gutanga ishusho rya nyazo. Bikaba rero bivugwa ko ibi bigiye kuba byageragezwa mbere yuko batangira no kurekura amabombe. Hari kandi systeme de communication cryptée, itumanaho ritamenyekana cyangwa se ritatahurwa n'umwanzi. Amakuru atugera avuga ko bifashishije uburyo bwiswe fréquence souterraine numérique, FDNB yashoboye gutumanaho hagati y'abasoda bayo n'izasarambwe. Bikaba rero ari ibintu bizabaye ubwo bajijishaga buri ruhande rw'izasarambwe.
biravuga ko hari gukoreshwa arme intelligence, imbunda zifite ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano cyangwa se zikorana na AI. Bivuga ko FDN biri kugerageza imbunda zifashisha ikoranabuhanga ryo mu bwoko bwa Fils de Cité Module 2024 FAM 20/24 zitanga ishusho ryanyaryo ku gipimo cya GPS zikamenya aho umwanzi aherereye. Bikavuga ko izi ngisiro zishobora kuba zaba zigiye gukoreshwa, ariko amakuru ntabwo turabasha kubona icyatwemeza ku ruhande rwa FDNB. Mu yandi makuru dufite nuko FDNB yatangiriye ku gice cyitwa Rugenge gikomeza mu duce twayitwa Bijojo, Gikoma, Gasara, Bwayi, ari naho rero hari ibirindiro bikomeye by'izasarambwe. Biravugwa kandi biremezwa ko izasarambwe zegereje kurwana ndetse zikora ibishoboka byose, zikaba rero zitabashije kugera ku nsinzi. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu mu masaha make ashize FDN yari imaze kwigarura ibice bibiri birimo gucungwa mu bice byerekeza Ruzizi. Raporo y'igisirikare cy'u Burundi iragaragaza ko abarwanyi b'izasarambwe basubiye inyuma, bamwe rero bataye ibikoresho bindi barabitwara. Uvuga ko FDN bishobora kuba yigaruye mitrailleuses Legarar ndetse na radio VH ndetse n'imyambaro y'igisirikare bivugwa ko yatawe n'izasarambwe. Uko bintu byagenze, biravuga ko rero hari inkambi yafashwe yitwa Bijojo yari imaze igirindwa n'izasarambwe. Ari kandi gusenywa umurongo wa radio w'izasarambwe wahuzaga ibirindiro bitandukanye. Hari ugufatwa kandi ko abantu bagera kuri 6 bakekwaho kuba bakorana byafi n'izasarambwe. Kugwa rero kwa komandoma wa zone yitwa Kabunambo, biravuga ko wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ku ruhande rw'izasarambwe ashobora kuba yakomeretse, nubwo nta ruhande ruremeza ibingibi, ariko ni amakuru akomeye twakiriye binyuze kuri bamwe mu baduha amakuru. Nyuma y'iyi nsinzi biravugwa ko rero ubutumwa bwarungitswe kandi bugaragaza uko ibintu bitameze neza. Umusirikare urongoye FDNB zirwanya izasarambwe mu bice bya Uvira amaze kurungika ubutumwa bukomeye ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriraho intwazanga, bagize ati: twifashishijwe uburyo bugezweho ariko dushingiye ku ndangagaciro z'akarere. FDNB ntabwo iri hano gushaka intambara idafite iherezo, turi hano gusubiza ubusugire abaturage bacu. Iyo operasiyo FDNB yerekanye ko ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu bigize EAC bushobora kongera umusaruro ugaragara. Amayeri y'igisirikare, ubushobozi ndetse n'ikoranabuhanga rihanitse byagaragajwe. Igisirikare cya FDNB igikomeje gukora byinshi mu buryo budasanzwe kandi ushobora gutanga umusaruro ukomeye. Mu bindi biri kugaragara ndetse biri kugenda bivugwa, biravugwa ko mu gace ka Uvira hafi nk'ahazwi nk'ahitwa Kabindura, Murongwe, Karundu n'ahitwa Kibula, igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyakoze igitero cyariye cyo gusubiza inyuma izasarambwe zari zageragezaga kwinjira muri ibi bice ziciye mu misozi yitwa Kibenga, Rama ndetse no mu bice bya Munanira na Shanje. Ifoto yerekanwe twabonye iragaragaza ahabereye imirwano, ahari ibice by'imisozi miremire mu burengerazuba bw'igisagara cya Uvira mu bice byitwa Kalongwe, Shanje, Kirungu, ahari ibice bikomeye cyane ndetse bikora ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Biravuga ko rero mu gace kayitwa Uvira n'ayitwa Kalundu ndetse na Kalongwe muri iki gice cy'imisozi ari ingenzi cyane kuko izasarambwe zakunze kuba zagaragaza ko zishobora kuhakoresha zihunga ndetse zishaka no kwigarurira igisagara cya Uvira. Inzira nyamukuru ikaba rero iri ku rubavu rw'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Ni umuhanda w'ingenzi wa FARDC yakoresheje mu kugera ndetse no kongera ingufu zikomeye, aho izasarambwe zagerageje kuba zarwana ariko biranga. Amakuru dufite nuko mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 ku igenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 igisirikare cya FDNB cyatangije operation Saki Yombi. Abasirikare baturutse ahitwa Kalungwe ndetse no mu bice byitwa Kabindura batangiye kugota ishyamba ku mpande 3. Uburasirazuba baturutse ahitwa Kalundu na Uvira bafunga inzira zose zamanukaga ku nkombe. Mu majyaruguru bagose banyuze mu Rongwe, Shishi ndetse na Lombe 1. Burengerazuba abasirikare baturutse mu bice byitwa Kalingo binjira mu misozi yitwa Kibenga na Rama. Nkuko rero bigaragara, biravuga ko FDNB ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke. Biravuga ko rero iki ni kimwe mu bice by'ingenzi
zabereye mu rugamba rukomeye aho FARDC ifatanyije n'abainjeniyeri b'abanyamahanga bakomeje rero guhindura byinshi bari kwifashisha izindi drone zo mu bwoko bwa GKCT-23 zibasha kubona aho izasarambwe zishe mu myobo ndetse no mu misozi. Hari kandi ibikoresho by'itumanaho bya Cyber Commando byafungiye ndetse bikomeje kugenda bigaragara ko bishobora gufunga imiyoboro ya radio ndetse na telefoni. Hari kandi gukoreshwa night vision ikoreshwa n'ingabo zidasanzwe forces speciales zaturutse mu bice bya Uvira ndetse n'ayitwa Bumba zishaka kuba zagaba ibitero mu masaha y'ijoro kugira ngo babashe gushegesha umwanzi ku giti gire ntangere. Biravuga ko kandi hari mine telekomande zashyizwe mu mihanda yitwa Shangore ayitwa Kibura n'ahazenguruka Kabindura zituma imodoka zizasarambwe zigwa muri umutego ibizwi nka tactique embuscade. Izasarambwe zagaragaje guhangana ndetse no kuba bahangana n'ikoreshwa ry'imbunda zo mu bwoko bwa PKM RPG set ndetse n'amato mato ari kugenda agaragara ko acunze umutekano mu kiyaga cya Tanganyika. FARDC na FDN bari kwifashisha bidasanzwe muri urugamba rukomeye nk'uko bigaragara mu byabereye mu gice cya Murongwe ya mbere, Rugongo ndetse na Kibenge. Inyeshyamba zikaba zikomeje guhungira mu misozi itandukanye harimo Kalongi ahazwi nka Munanira, ariko zikaba rero bivugwa ko ziri gukurikiranwa abasirikare baturutse Shanje n'ayitwa Kalungu. Abaturage bo muri Uvira baravuga ko bari bamaze iminsi bafite ubwoba bukomeye nyuma y'uko babonye izasarambwe zisatira agace kayitwa Kabindura n'ayitwa Shongore. Bagira ubwoba ko bashobora gufatwa ho bugwate gukoreshwa iyicarubozo nk'iryakorewe abandi. Umuturage utuye muri ibi bice byayitwa Nyamuranga yagize ati twabonaga imodoka zitwawe n'abantu bafite amasasu y'inkazi bari bafite ibirindiro hafi y'ishuri ryacu, ariko FARDC yatangiriye ibitero twumvisha amasasu menshi hanyuma haza gutuza. Izasarambwe zikaba zemeye ko zigomba kuba zasubira inyuma banze babikunze kuko ro biri kugenda bigaragara, aho ro bigaragara ko operasiyo iri gukorwa ngaha itandukanye n'iyigeze iba mu bihe byatambutse. Mu byandi makuru akomakomeye yagezweho ku ruhando rwa politike mpuzamahanga ndetse n'ububanyi n'amakungu, ni amakuru avuga ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC bahuriye mu nama yubahiriza ibyashyizweho mu gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari kuwa gatanu ku igenekerezo rya mbere mu myandagaro 2025 i Nairobi, William Ruto perezida wa Kenya unayobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na mugenzi wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa uyoboye SADC nibo bayoboye iriya nama. Iyi nama yibanze ku kurebera hamwe intambwe imaze guterwa n'inzira ikwiye gushakirwamo amahoro arambye ubuseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Yitabiriwe kandi n'abayobozi bakuru batandukanye barimo umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf, abahuza ku kibazo cya Kongo barimo abahoze ari abakuru b'ibihugu barimo Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Catherine Samba Panzo wayoboye Central Africa, Charles Wak Zawed wayoboye Ethiopia, Mokwensi Elike Kabetswa Masisi uyoboye Botswana ndetse na Oselenguno Obasanjo wayoboye Nigeria. We witabiriye iyi nama mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none. Ku ruhande rw'u Rwanda iyi nama yitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Vincent Nduhungirehe washimye uruhare rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC mu gukemura iki kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Yashimangiye ko ubuhuza bwagenewe ku rwego rwa Afurika ari ingenzi mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo hashyizweho umukono i Washington DC mu bijyanye n'amasezerano adasanzwe. Iyi ni inama yabaye hashize iminsi hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Bikaba rero byitezwe ko agomba kuzana amahoro ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. Guverinoma iharanira intwaro rusange ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo bashyize umukoro ku nyandiko y'amahame ngenderwaho Declaration of Principles ibikubiyemo ibyo impande zombi zifuza kuganiraho mu gushaka icyifuzo cy'amahoro arambye nk'uko amakuru ahari agenda abisigura mu buryo burambuye. Mu yandi makuru akomeye ari kuvugwa muri politike ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turabwira ko ishyaka LG
RJD ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ryemeje ko Perezida waryo Augustin Matata Ponyo yahunze iki gihugu. Matata wabaye Minisitiri w'Intebe wa Leta y'Intwaro Rusange ya Kongo mu kwezi kwa 2012 kugeza mu kwezi kwa 11 2016, abasena kuva muri kwezi kwa 2019 kugeza mu kwezi kwa 5 2025. Umunyamabanga mukuru wa RJD Franklin Chamara ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 5 yaratangaje ko ku itariki ya 21 z'uko kwezi Matata yaburiwe irengero nyuma y'umunsi umwe ahamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 5 urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwa Leta y'Intwaro Rusange ya Kongo rwari rwahamagaje Matata kugira rwari rwamuhamije uyu Matata kugira uruhare mu inyerezwa rya miliyoni 245 z'amadolari mu mushinga wo kubaka icyanya cy'inganda z'ubuhinzi cyitwa Bokanga Ronzo. Urukiko rwakatiye Matata kumara imyaka 10 akora imirimo y'agahato ifitiye Leta y'Intwaro Rusange ya Kongo akamaro. Gusa uyu munyapolitike we yagaragaje ko urubanza rugamije inyungu za politike aho kuba iz'ubutabera. Ku igenekerezo rya 2 y'uku kwezi turimo kwa Myandagaro 2025, Tamara yamenyesheje abanyamakuru ko yavuganye na Matata kuri telefone amubwira ko ari mu buhungiro bitewe n'ubutegetsi bwa Leta y'Intwaro Rusange ya Kongo bwirengagije ingingo y'itegeko nshinga ivuga ko nta munyekongo ugomba kwirukanwa ku butaka bw'igihugu, guhatirwa kujya mu buhungiro cyangwa se ngo ajyanwe kuba ahatari mu rugo rwe. Chamara yagize ati yambwiye ko yagiye mu buhungiro bitewe n'ubutegetsi bwarenze ku ngingo ya 30 y'itegeko nshinga igika cya 2. Igihe nikigera tuzababwira aho yahisemo kuba. RJD yatangaje ko Matata azakomeza guharanira ko amategeko ya Leta y'Intwaro Rusange ya Kongo yubahirizwa, anafatanyije n'abandi banyapolitike baba imbere mu gihugu nk'uko bigaragara. Abanywanyi nuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye itufyo ndasabone ngatwibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.